So we are heading to our first major climb of the year. We're going to Mount Talinis at Negros. And yeah, we're here at South Bus and then kita-kita sa Dumaguete. Okay? Bye-bye. Bam. It's almost 8 a.m. and we are still here at the jump off at Dawin, Negros Oriental. Sugat akong bag, mga best. At taabot sa babaw? Natay. Taabot? Abot ah? Ha? 1, 2, 3. At Malungkay jump off. Malungkay jump. And we are heading to Mount Linis day 1. Buka pa ang bucket, puno pa man. So, let's go. Yeah. Kapuya ay magin ni ang major climb, guys. Kaniyaran mi si Saka. Anak niya kung bagtak sakit na kayo. Kung bagtak ka color blue, sakit na kayo. Para sa vlog. Guys, kami sa the only rock, the rock. It's the rock. And so sunny out here. 360 ba? 180 na day kay. Nanga to ang Apo Island, kanang cute. Nanga to ang Sigihor, Kitabunan. Anya. Tak. Dani. Anya. Ako picture ko ni Junji. Dali. Alright. Smile. Kapuya. Kami sa kuan. Payag-payag kay Paulay and it's 12 nya dili pa mag-lunch kay aton mi sa ubos daw mag-lunch kay kuan. Kay ano ito mag-lunch? Chewy daw, chewy. Para cool. So, amo ikaw na mga trail foods para magaan ang load. See? Uy, nahulog. And see you sa next unahan. Okay. So, manami og break. Short quick break. Then okay. Continue sa trekking. And hopefully maabot na mi sa among lunch area. Gutom na. And it's a bit colder na kay we are at 1,100 MASL and I think the fog is coming. The fog is coming. Mama said to be a star. Daddy said you're gonna go far. All you gotta do is sing your heart out. A lot of miles, a lot of tears. You're giving me some of my best years. But there's so much I had to miss out on. 6 years of missing home. At 3 minutes on the radio. Hey guys, if you can see, naami sa kuan pinakilid niya. What if mahulog ko diri? Unsa may tapo, imo ko sa loon dili. Dili mo siguro. Okay, bye. Init guys, init. Almost 1 PM and hapit na ang payag kaya mag lunch break. Namis tunga-tunga sa mga bukid. Kasi dati mga bukid nice kayo. Muramig na sa somewhere out there.
Nakalingkod na gyud in tawon. Kanta. Kaunta. Kain na mga bes. Kaon. Kaon. What's on the menu? Bola-bola. Hey. Nakatulog po at yet. And it's 1:35 and we have to recommence our track. Bye. Sige pataan yung mga bes. Sige pataan eh. So, nahuman niya itong kuhan. Danlog kayo na trail. Awa after math. After science. Yeah, wala pa may katong actually. Kay 3 PM pa. Yung target na mamabot sa campsite sa Lake Nailig is 5 PM. Woo! Kat-kat pa ta? Sige! Kat-kat pa ta, bes. Alright. Nya, manaman. Vámonos! This is the Lagnasan Trail. Then, puro bato siya, so it's gonna be morphin time. The monkey strikes again. Wandering monkey. 4:05. Kaniya rami si kinatkat. Kaniya rami si high ascent. Asa na ang patag? Where's the patag? Okay. Kita na. It's fogging. Fogging. Oh. Fogging, the driver of the black BMW. So muna ni. Apit ata sa lake. Dara, marag muna na ang lake, guys. Kata. Dayon. Padulhog kayo. Tanawa gali ninyo, guys. Padidit. Didit. Didit. Yeah. Yay! Nanami sa Nailig Lake. This is it. Yeah. Change to chinilas. Kay wagi mi og chilid sa sapa. Sapa ba sa lake. Alright. Anya dili man kayo sunny, so dili na mo ipabasa mo ang sapatos. Alright. Kumot na guys. Ngaway. Woo! All nutay. Finally arrived at the campsite. Okay. Ooh. So. Okay. Woo! Catch up sa big tent, guys. Alright. Manamig pizza tent and nara si Kuan kani si dito. Time to luto-luto and luto-luto. Mora to. And see you tomorrow or tonight if nice socials or what tulog na may. Kay kapoy kayo to kasan. Bye.